Nabirigiro bwako mlithirio wa Meru TV ntukwekunitite na mbere boya iri Jumatatu ya tariki 7 mwezi na mwaka nijo 2025 kankwatyo wenikiri nteto cia Meru TV muthenya mbita wa Tiri Mbabu na Minister ukaria bondene na wathani bwa matora Kipchumba Murkomen na wetesibo baraba watirwe mewate ni magaidi kaunti ya Mandera rera kaitakara Rais William Ruto alungite nteru nibalukiritwe na bobombekete no ntobwango ataniro ya kari na thirikari mandiko yetu anteto Jeffo Gituma no tobanganiretie riboti. Thank you very much. We have very good news that our chiefs that were abducted in Mandera have been released and they are now in the hands of Kenyan officials and they will be arriving home anytime soon. This is very good news based on collaborative efforts, as I announced before, that as a government we decided to work together with the community and to work with the county government of Mandera and the local community, and this process has borne fruit. We will be commenting further in the near future, once our chiefs are within the country, and we'll give you even more updates on the progress and what we are doing. The thing that many Kenyans need to know is that our country is safe because there are men and women who are making great sacrifices. The fact that we don't discuss threats of terrorism and Al-Shabaab and so forth every day does not mean that our country is not facing constant threat from these elements. It means, the real meaning is that the men and women who have gone out there working in the field, especially along our borders, are doing a fantastic job to protect the rest of us. We don't speak about this every day, but it just needs to be known by all Kenyans that we are safe because our police officers, our NPR, our chiefs, our assistant chiefs, and many citizens in the community who are cooperating with the security sector are helping us to keep our country safe. And therefore, we will be making a statement in the next few days in detail on the progress of that issue. Na tutana mbere na nteto cietu nyuma ya Meru TV kumulika ruono rwa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kirombo kuwatamba Ontwere nende munene wa utalii na Ontwere na Geoffrey Chabari na asumirite na kuwa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi iri tayari kuwatanira na Kariokuri Ontwere. Mwandiki wetu wa nteto Muthimi wa Mbogo na utariria Nkiluki. Kama ni uragit sahi, sio kubaya na ni kuzuri. Sasa hiyo kwa mkareche county government ile ankari chombe. Sasa kungekuwa na CEO, chief officer wa culture and tourism. Sasa kungekuwa na CC, kungekuwa na governor, kungekuwa na deputy governor. Lakini wako wapi sahi? Wako wapi sahi? Kwani sisi hatuwapigii kura kama vile tunawapigia? Kwa wito kwenda county yetu, yume toroni, yokere, yambire usapoti mantumakasha. Na tiwo support urangeti utangeti chokata tanto kwanza kwa mbokinya na urangeti. Nyuma ya Meru TV kumurika miario eno ya Paul Kabithe amwe na ndoncho mitambo bakiuragia thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwebumeria na kugwatagia Ontwere mbaru kuma maturani. Indi director wa Culture na Tourism ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Geoffrey Chabari nebumeretie na kumikanukia nene na kuga ino isiasa ikuringwa na Ontwere kia Tharaka Nithi. Tugukarekana na thirikari riete na maguru ugeno ni thirikari emunde mbojire ya ambe kirete iratu pia thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi iretongoreretwe imweshimiwa governor Muthomi Wanjuku namna hiyo na naibu siasa inu ikuringwo gukwira nyingi na ana betu kaba gukura na inge mwana netigirite kuruta meia maingi mono ri mwaka wata mwangi akabeo karuta mbeco kaira cibitari na ukura akarunga makinyana thamo cio yuri chai agatura na igacoka gakua na ekamubithia awikira cara nyingi mono. It is allowed chitigirite ko gubutikaba duke mono no ndunana betu. Chabari akiaria kagita karako ri mugeni wa gitio kiri kiatho gia chuka Culture iri ntugu ya muthia augite thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni rutaniritie anene kugwata mbaru Ontwere ba Tharaka Nithi na bari karibu kurikia gwikira mitaratara ire gatigira Ontwere kia Tharaka Nithi gigutura. Mheshimiwa Wanja mantu mara wa weta it is true turuthaga event imwe ira turuthagira Huragate
na itwetiganirie twethirikari tuga support build up exercises iri kurutho at the sub county level kana constituency level iri ngiani towards kiatho kira kinene kia Uragit kira turuthaga kienini kia Uragit kira ya county ya Tharaka Nithi kionthe kwa uwe munthi ndea kwambiria mutaratara wa ukinye kinya rimo twerekerete Uragit nkathi kia Mara na nkathi kira kirutha wa Nkondi kia Tharaka si namna hiyo na ndhiaga no kunthe wogu last year ano nta yake na kabo ndamenyire gigukuruka kwa hivyo tutawa support kama serikali. Muthiani augite mwicho wa mweri uyu wena bakambiria kurutha foundation cia kuthura ikundi bira bikathiura ngeti mwanka uyu na bagatumira kagita gaku kunenkera ikundi bira biari urangeti mwanka muthiru mbeca ciago ndira twari urangeti kwina ikundi biari no na kwina mbeca cienu cianenkanio na indabu na ibuye chabare atitha na gindu kia muntu na atiringa kona ituthiite kwambiria auditions mweri uyu wena ara muthirikironi kanyamu gake no tukabunenkera Wagundwira wewe kiathika magumoni umire inge ni ikundi bira biare magumoni ndairete ikundi bithatu last time. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Ibwa sana muremi wa mbogo nonto bwa ribotu na njira inkinyaneru na Bishop Boniface Kirumi wa kanisa ya Anglican na Wete Rehabilitation Center ni batere wa kwantere cia marimanti nonto bwa ukombo bwa mbogita mno kirimbe umbithe harawete kinya kanisa ni batere kutetheria akari wa Rehabilitation Center nikenda kurwa na ukombo bwa mbogita marikweto wa Nteto Ndagara Weguna no ina ripoti. Kitu ambao mwito ambao tumeitwa au hasa mwito ambao Mungu ameniita ni kufanya kazi ya Mungu. The calling of me ni kuambia watu wakuje kwa Yesu. Lakini hawezi ukakaa kwa Kristo peke yake bila kufanya jambo lingine. So we have programs we are intending to have a rehabilitation center tusaidie vijana ambao wamepotea kwa madawa. Tuko na mpango wa kuweka mashule, secondary schools and primary schools, and also tertiary colleges. Na tuko na mpango also ya kufundisha watu biashara. Ni vizuri kufundisha watu vile wanaweza kufanya biashara na hata at the same time kujua Biblia. That is the reason why we have opened the Jesus Seminary in Kenya today, where we are offering certificate to PhD level, so that people can grow in wisdom and knowledge of Scripture. And our main concern also is for the aged. Wazee wetu wa kanisa wanakuwa na kazi gumu ambao wanafanya, lakini mwishowe wanakuwa desperate at the end of the day. Kwa hivyo tunapanga Mungu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuweze kuweka home for the aged, where we'll be able to cater for these people for the work they have done for the community. And we thank God that worldwide Anglican Church has proper personnel, very strong human resource, whereby we can get help in time of need. But our help comes from the Father, the maker of heaven and earth. Na tutanambere na nteto cietu Bishop wa kanisa ya ACK Reverend Dr. Nkabu na sokete nkatho kiri rais nontu bakureta ndiunga ya Wete na mbere kaunti ya Meru na Tharaka Nithi okaite no kuno uretia atongori bathure kuritira karingu nontu ni babathurire kuluki na uretia aciari kumenyera ana kaitaka barirutha mandikwetu anteto mwendo laiboni na kulikithia. Bishop wa kanisa cia ACK Diocese ya Meru ya Reverend Dr. Nkabu na yukitie kanya kucokeria Rais William Ruto nkatho nontu bwa kureta ndiunga ya Kiwiti na mbere kiri kaunti ya Meru amwe na Tharaka Nithi. Acokia nkatho niontu niturari na ndiunga nene ya president wetu nitukuga ibwega nontu bora president arombire guturiungira na kuraitha mirandi ire thithitwe na nibwega ingucokia nkatho muno ndi muskabu wa Diocese ya Meru Anglican Church niontu kiria karibonthe ba Meru
na akari bonthe batharakanithi nĩ bũroranirie gũkũra gũkũnene mũno kwa kĩmathũgania na gĩsiasa nĩũndũ bũrĩa bũronanirie kũgwata president ũgeni. Buluki Nkabuna aritĩte mbĩtwa kĩrĩa atongeria bara bathuri kũritĩra akari ngũĩ bũrĩa kwagĩrĩte, akiuga gĩkeno kĩnene kĩa akari nĩ kuona ngũĩ nĩ kũritĩka na njĩra mbea. Siasa igita rĩrĩ nĩ igita rĩa kũgwatanĩra na kũritĩra Mũmĩrũ ngũgĩ, kũritĩra Kenya ngũgĩ nĩũndũ kura itekũringwa rũjũ, kura jĩjĩte mwankene jwa 2027 na mwaka jwa 2027 twarĩkia tũkũritĩra siasa na aringi kura nabo baritĩrwa ngũgĩ bakamenya ũrĩa bakaringa kura ciao na baria bakona ũrĩa ũmbĩtwo baitĩra ngũgĩ njega na bamũcokie gĩtĩne kĩrĩa bakwenda kũmũcokia. Kwoguo igitene rĩrĩ nĩ tũkuga antũ bonthe ba Meru na Tharaka Nithi na Kenya yonthe tũgwatanĩre, thirikari nĩ bwĩri gũkĩra na tũkagwatanĩra twinthe kũrũa na ũkĩa bũrĩa bwĩ kaunti-inĩ jetu na mathĩna jaria jaikuja rũjĩ ba masibitari ba mantu ja stima. Naruo rũtere rwa Nakaita kabe ruthene Dr. Nkabo arũi kwagĩrĩte mũciari amenyere mwana wawe. Aciari cukuru nĩ jingi na ana ibarejire ruthene kwau nĩ tũkũria nũntũ igita rĩrĩ ana batũkariene bwa arimu aritani ana bamenyererwe bwega nĩ aciari nũntũ igita rĩrĩ njukumu ĩrĩa aciari benayo nĩ kuona ana baukara ruthene bwega na babakaria batenyangĩtwe nikenda bombe gũcoka cukuru kairĩ bae sasawa. Ana bamenyerwe batigatonywe mitugone ĩrĩa mĩthũku ya gwĩtania na ndiũnga jianto bara batiagĩrĩte bara batũmaĩra ndawa cia kũrebia. Nĩ nkũbũromba aciari na akaria batwana tunthe na stakeholders bonthe butikatonye ntetone ya kwĩnyangia ana na mitugo ya kĩmira. Nawe akĩrĩkia Nkabuna arombete antũ kũhanda mĩtĩ kaitene ka kambura ya njĩra ĩmwe kũmenyera rĩera. Tũgũririkania akari bonthe ba Meru na Tharaka Nithi na Kenya jaura mwito jwa make Kenya green na jaura angirikanie twetete mwito ne jwa kuririkania antu manto ja wandimite netokoromba antu igita rĩrĩ kwĩna mbura bamitumire bwega na njĩra kwanda mĩtĩ na njĩra ya kuthondeka migunda itigete na rũjĩ. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Na Kiraito Murungi na uretia Meru kuwata mbaru ngavana Mutumanto Ithinge nikenda yetithia Meru na mbere. Nkulukina uretia Meru kurombera mutongeria Jeffo Gituma na Sionteto. Nandi Kiraito Murungi na umirite na kuga Mutumanto Ithingia gavana wa Meru na mbirite na kinya rĩrĩega aria ambirite kugwatania atongeria bonthe ba kaunti iji ni aria kuga ngitite gamba rĩrĩ nyuma ya mutongeria ujo gwita atongeria bonthe ba kaunti ya Meru na kuga Nandi Meru iri njarene njega. Ni mutuma nĩro ũtumanagia nĩũreta antu amwe na nkona na mbirite bwega utumania Meru mutumana athirite bwega turatongeria bonthe ba Meru na twitite ajumbe bonthe na retete nyangabana babariku munya oni na retete minister amithikari nturi MCAs bonthe na atongeria ba kanisa na atongeria ba Njuri Ncheke na ba New Dawn na atongeria bekuru na tuinde turogire igita rĩrĩ we want to turn a new leaf. Nikwenda kurua chapter njeru kire siasa cia Meru, siasa ile cia irumi cia guchambania tutigania siasa iwe igita rĩrĩ. Nkuruki Kiraito Murungi na kuromba Meru Nandi bagwate Reverend Mutumanto Ithingia mbaru na kinya nkuruki kuria Meru bete na mbere kumurombera. Tugwatanireni tutigate miaka ĩrĩ tigere tuonethera Meru kwĩ maendeleo kona
Kwa kira tumba kuria Meru itutembere kuwata mutuma mbaru na tumurombere na no kuona akuye ni irarimu atira karakara president akuya atira karakara ba minister Kipchumba bakuya bagutwa district Njeru na Mantange yara mbuga turi Meru twawatana tuwekira siasa cietu mwanki na tugekira wendo tukona maendeleo yonde yatwenda ndene Meru kuna ndi oni ndikira itumurungi ankuromba ntu wa Meru nitugwate ni mutuma mbaru nitumuthikirie nituthiyo kumwa stress nituthiyo kumwikira blackmail nikenda omba gutia Meru mbere na mpwi ni aria akirikirie mutongeria uju akuga kinya we na igitwe ngutu ati na kuromba giti gia useneta aja kaunti ya Meru indi ndaugite kethira akaromba giti kiu akethira akiumira na kwira Meru konte kwenda kugiaku inkwenda ukala mpambe ntare malabu pambe ndikeria ntu then ndona kwenda possibility then why not I can do it but as of now ntira viria te wari kununkera no kununkera ntira viria kununkera ndaviria kununkera nkabwira ndi ningwa mbure kethera nkarunga makanti gitate ntirungama but for now it is at room level na kienya kuigwa kuigwa kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na riboti ya Jeff Gituma yetu kinyithia muthia yu nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita katho ngi kajuri ni thari mubia murungu mwene nya beta wa tiri mbabu.